ba koko yi tuo na oja ho se wodi abuba ehye ne otu tuo no eye Hayford no ono so ni girlfriend any guy a otu se ni nsa no left hand side na eto no ka edi ko ni nufu ase ho na to no ka ya ababoy antimi anka hwea wakam omuni ababoa no na Afri Kumasi eba akroduam enedai ye ababoa na ka bibio send ye eti ya watimi atutu akwa ababoa no ebro mo ba hospital ho se guy na wu no na wadwane enti wodwane free hospital ho na ka woko enti wodwane ko no na security men no raise alarm enti manti a wo area ho no edi America di neti koso ni mu esa twenu ba hospital ho se wo mra be kan ni no mo se omumiensa no na yesu se omadi ewu no enti na abusia mpanifo se ewiase wo yi wo hu woni dwuma bi adi abonsam ote ne ba bi edwen no ho no obebo pa na so obemu adwuma ye na ene ye wuwie a wani so ebetew na ena meka say emrante miensa ho akwakodi police fo adwam baako ana akwakotutuo de abo no ane kanchema ne girlfriend abawa so no fefe wurade yesu yese ye friend ya bebi edin biom nso esanda no so e de Priscilla ene Priscilla atoa na nanom se do ne boyfriend akotutuo so ahu ayi tuo no obeye show of 4 o'clock ye ane tuo no akobo abawa no motuo mu bebi menne Priscilla ya bebi atoa na nanom se do na emrante ne docket edam anim amosonfo dan kwesi Prince Daily View GH de mu details no de ebro mesrew se oba no subscribe no share na abusunya no atumi akoso akọ nanim na before me dey nsem the details ni breakdown ni bi de ebebro no. This episode is probably brought to you by Charistic Company Limited or Mozaman capsules no kwaji bi wo ye bema na wo hwe me wo obi asisi ya de tai how any sexual weakness low sperm count ya de be ja so o de oyere ukobuju a kanchima miemia me o de no kompem he sisi na ho asane agufo ma Zaman capsules no be mo agina so brane na any insuo etoto yi sasabro na na se awone ka no ho na sasabro hu ba bia ho famfa Zaman capsules no ebe eyewaduru na endo ya de da screen so amabobo so yi FDA ayhwem made atomu se eye open do eto akofamasi herbal stores a unsa ebeke mpanimfo ndo ya mabobo so ebi abusia yamna yesem ne so na mpanimfo se adeche na adesame ante asem fofura na yeji na enano da June bosomi na etoso ensia ne da na etoso edu eye 10 June which is eno edaya ana rehusem bi si ewo eye ekura baako a ye frɛ ho eye voti deke eno ewo yeji importem ho baby na asem no ene sen na abayo da uskunu isu ni din ankasa na wofo de man yesi ye friend Priscilla na hote din a ode wo TikTok kasa ahoma no so ya bibi ene abayo enu ho fa o kari hwe ni mfie na wadi infinsian bese eduonu miensa 23 years abayo me kanya nkopon ni mu ne bonza metiko no ho fe pa na ono ane boyfriend akotutuo de akunu na de ye ya etututuo no ema no ne homedo so anase akwamran mo hwe nyankopon ni mu ne bonza metiko ekoyi tuo ni de enum adwenko e ba abrantie ni tirim na emrantie ne na meka sa de miensa anom ho akwakodi police fo adwam na baako no etutuo no ono ne ye friend Hayford boaten a wadi mfinhia no aduasa baako ofritafo eya santimantemu na ono na ehye black na ya twono se 38 to 86 to numbers bia wabo rasta ni ti abrantie we no ono ne girlfriend ne kanchema ene ya bebi a wanya ne baby eko ana de otoso bie mu no eye ye friend say Kwadwo Emmanuel na Kwadwo Emmanuel yi ono nso wadi mfinhia no aduonu eye enwotwe 28 years ayeso ono nso ofiri Santase na Kwadwo Emmanuel ya ono nso eka ho bi ono ne nia ketwa ene ya baby so ahu nti omienu ana chese apie ana Michael Kabute ha ono nso wadi mfinhia no aduasa enan 34 years ono nso yeso ofiri yetafo na chese omiense nyina no asantefo including the girl no na ene yesi nansani ne mamponhina yie no mo ne nam ho bia obi nim adua ebom mu a omatu fa se omufiri Kumasi asante mantem do mani a kire Yeji men na make say arehusimi atumi ama ne honne so na se nam di kanka de nam so potia brante no ko yi tuo ne de da bi obi ndime nkire na entie kakra musomfo down kwesi Prince Daily View GH review mu kire mu se abranti ya yefre no Hayford boaten wedding finchia no aduasa baako no chese ani omako ha kurase ho no ana eda oskulu ni so nti biaye we no moko ye na chese ani boys girls Yeji ani na ani ebro mu didi omani na Hayford boaten
ekọ ne ka mu so wotuo da ho so ahu enti ode eye bullet bi ebe hyem na ne wayi nkunya so ahu medical gajo bonsam obebo pa am anya adwuma ye na abrandie ede etu abuba yi hyem clock yeso ahu yeso ni hu experience a wan hwe no kura beto asamba bebo na ene oto ye no wan shada o yesi accident enso Ghana ye num accident asembia ana etu etumi ko wura abrayiwa emoto mu baabi na pictures ni bi wa ani enya me de ba wan hwe be strike me ntimi fa mbere ana etu etumi ka abayiwa ni yesi okun na na se etu ni ka ni wie yesi kridi na tam abayiwa ni she kam di si ekwan so na Yeji boys eye vuti de ke ho boys is a hin hahwe untumi meku obi mfanto ye so e ma unwane na boys tu moto pam ana cheso mudidi na chi a enne a police fo ensa aka emrantie miensen na ensam no ne chichire bom kura no bebiri na no so e wadom fm na yenya musia ne nkoti amane bone kakra bi emra exactly ubayeji sabra menu kata nipa dodo na wo bisa se eba me sen kura na sa awudi semi atima koso a mmrati kwa miensa sabra police for aso wo peti a wo bo police na wo ye hwehwemu ne ye ya sababa boy etimi efa so ehwere won ninkwa ewo won ensam no na chese omo entiase ubayeji a ye wo kro bia na ye fe ho voti deke eno eye kro nkito ya omo hye yeji ase erdi na ebra abobe no miensa ediko no nan entemo na yenya akọ se awudi bia koso wo sa mantemo enti ema yebo anan se yedi ekira akọ na ebra ye okwan so aye se ye kọ buti deke ho no na ya ho se ka foforo bia na ekra DV normal na wo firi ho odi America tentem efiri ho eba enti ama emrantikwa na omo buti deke ho no efre omo yi kroma se awudi bia koso ho na wono wodi ewu no edi ababawa no atuka mu a omodi wani akire Yeji anafo enti obi bia hwe se ometimi aboama ya chimrate kwa no enti omo area ho no edi ba konkoma through Yeji no eyeye se omestopu eye mrantie enso omo anyina eyeye ama omotimi edi wani kire police station ba omedu no na yakrosu balia no enti omudane wo ho ema omo edi wani ekire Matias Hospital eho ena emranti ana omuhu se sa awudi no course no e ko report ye e ma police force ye 10 edi emranti kwa nechi a omakoso omumu na ebe ye so omumu no na ese edi ye sakan no e twese ba ko ye fro no ye Hereford Boatin wadi 31 years ena ba ko so ye fro no koda to asiasa koda ko so ye fro no abonu Daniel tafo Hereford no free tafo sa enso na bakwa ono so ye fro no eye Kojo Emmanuel ono adi 28 years ono so chese we businessman of Santase na Michael Kabute enso adi 34 years ono so efitafo ono de wonye djuma na ne eteni se ebra sa awudi ekọ so police for eso won pachi wonde ababoa ya omo etu no tu kun no ekọ Matias Hospital no na ese omo sechi omo ka na omo ekra no omo etimi enya etuo eye sa asote rafo ibi ewo ka no mo na afi na police for etutu emrante ya no na ne eye ya omo timi eku ababawa no omo timi akire mum enti sabra me no kasai ubayeji a Yeji nyina butu emrante ni mbabawa nyina akọ eye police station omo etese sa nyama bi se no ade a omo suspect boys a omo area ha se ade a omo etinye sa nyama bi sa enti se emranti kwai yesa atnya ka omo so omo kwa baba idi aka yeyi omo ema emranti no na ka omo so enchi omo bibi kakra de mom esa se police fo edi mra na ye adwuma nti no omo bomadia ebo sa emranti ehu ban sabra me no kan omo di omo atwere police fo kukumu a omo ehwehwe wo ensem na ne eye nwanwa ewo omo semi nyina mo ni se ababawa ye a woda for me obia enim no ewo mantem ha ebra police for etutu ano nsim kakra megada e chese omuni ababawa no na efri Kumasi eba akroduam enedai nemom se ne ye a omutimi ku ababawa no obi adwe ho a omunti ase ohwe mfoni ahudu a medi ebra ye na seka obi ko social media ko Daniel Dan otimi nka tubo ase na kiremu ababawa no so omuni ni fri Kumasi ene ba se de wo kire no
abjefo emra Facebook se si a no mehwe ababa no oda benkum so no oda stretcher so oyo sono pa oyo sono a kire se na ubi se o ka no emrantia de do mu fi vuti de ke ho omu fi vuti de ke ho na ehihwemu ya ekese bayin siani omu baako eba vuti de ke ho be ye service enti ebra na osako ho no onu kwani nipa omunim no wo nipa miensa na omutika no mu eka ababawa no ho enti nsema amigeda kakra chese omu kofie bu mu kwa kotanse edidi ye enunum bibi kakra edi nsa kakra kan wa no enti abrante bakwa na onu ya assembly ma wo area ho no so chese ni information o gada ye ansem no besi ni kwa chese omuti ho didi no na bakoko yi tuo free car no mo na uja ho se wodi abuba ehye mu eti ni bakoko bi se na aha ma betra mu didi edi ni tu a wakoyi na no nsi sima pe no muti se tonu tuye no na baba no da form na se omunyina na ne ababa wa ne ti ho no mu edidi information ye gada en se omuni ababa no nyina na eti ho a omudidi eti ye sababa na ka bibio se ne eti ya watimi atutu akwa ababa wa no uhwe foni na da Facebook se ya otu se ninsa no left hand side na etonu ka ediko ni nufu ase ho na tonu ka ya ababoy antimi anka hwea welcome ababa wai ebesi sebre no se namafo de ye namwa obehwe na uhwe ni foni ni se do da ho no so no pa no a oye school ni anaso wawie school na ajebia no ye nya identification bia won ho se bia ni din nie wadi mfie sei aha no free ne bia aha no te abrante ba kwa na ye twese woka eye omo a ya so omo pa echi sesi ano a ye frɛ no eye Owura Hayford no eye ababoa no ye twese ni girlfriend na ye ababoa no na ba ko nso eye frɛ no eye Emmanuel Kojo ono no ye twese ababoa no ni nua be ma no eni ababoa no enti as to send me eye ya omutini ekotra ho edidi ye enum nsa na prekupe ba ko sorry eboma dia mfatuo ekun ga ne die ye dwiwa ye nti ase na ehwehwem kakra so ye twese ni otutuo no eye Hayford no ono aso ni girlfriend any guy sabe woda mu a woda Matthias hospital atesi a wafri mu a obia bisa se edi important na ga we aye ansa na wotimi tunu tu sa no na se ye dwiwa ye nti ase ba mi hwe emrantia ne yemiensa ba ko se atade tuntum a 27 kese no a wo se as ready to fight green bi no ara ba ko se tuntum odi benkum so emrantia no mo de na so yesusu se wo susu se ne hu nipa ene ababa wa fi mu yi ne na wa ye rasta no 37 no o satade 87 no black no 87 no very good onu chese ni girlfriend ni girl no onu na wo chese ni girlfriend ni girl no ana ho na enua no ni nua be ma ne na ene wa share green no ready to fight no na tuntum no so eka won ho mo nyina ebaaye enti ebe ba me sa no mo di o mo bae no ne wo share video ba ko na ni wa share green ready to fight no na emranti o mo ko steal no edi won san kika no esa se ebe o mo ba hospital ho se ga na wu no na wadwane enti wo dwane free hospital ho na ka wo ko enti wo dwane ko no na security men no raise alarm enti emranti a wo area ho no edi America di nechi ko so ni mu esa twenu ba hospital ho se wo mra be kan ni no mo se o mo miensa no na yesu se o ma di ewu no enti ye gya no kwa mani kwa enye yi ene ya no mo ba kromo ho no ma na se onga bedi be na anu ana nansa bi ho no mo na asebia ko omu hu samranti ani ka no chese ene yi a ena mo ba kromo e ba Yeji ha ito mo ba Yeji no to vuti de kan ye just about 30 minutes drive or 20 minutes drive no wadu ho eti enye bedi a ewa eti omu ba Yeji anopai amafo chese omu ni boss aka no so ka omu yusu no DVM se medical no cross tania mo hwe aye DV normal plate na ebo ho eti omu hu ka no chese omu hu se ka no atwa mu ko vuti de ke ho eti ebra ebo ba no miensa de ko no mienu ntemu pepe ena omu ti se to no tuwo kwana se ho
enti omo no mu dru ho say ababo no da fo ma woda mogya mu no e no mu raise alarm to mu raise alarm no na say mrante no mu yeso mu dwane omu di ga no dwane enti omu yeso mu di ga no dwane no mu chese omu mpene enti omu raise alarm no na say mrante omu wo kwan no so nyina di ba eji no omu frefro bia say capital bi ba na omu make sure so make it aka no say omu susu say omu di ewu a omu tam ga na to because ebra de no see no na ye nim ga no enti omu susu say bia saka wa boys bi na omu ba chi eji fo ma no bia omu ekunu di akoye omu de enti ama obia eye very alarm na omu susu say gise omu team na tenant no omu ho atobo enti ebra omu ba hospital ba ko dwane ende na mrate no buafu pa enya police fo na ba mu a aka bia na ba ko kra de me yeso saka omu de ne kwa penisam Daniel yebedase ayefufuro ide na yirum se wudi akire ensem bia beba kire no wo mfren kame yen yama ne eboni Daniel Tachi atu yen krafri Live FM ewo Yeji asemo so areho sema so oba Facebook a ababa wane de we no picture no ya no black and white ntia ne ho color ne ho ababa wa no yeso no ne ho ofe papa na akwakoba ne se ne ho ofe ne ho ofe pa abusia na ensem ne bi eno no ani nyina mu no mosonfo Dan Kwasi Prince ensem ne naked ye de brawo mu ahu se ne asem no etie ye nyi bi mfiri mu mva bi nka ho na bibia no atumi adi mu enne ukọ internet super with intankese ne so bia ya fro TikTok ho enne ya bebi ejinidin o trend papa na mvu ntirim se ye you enne ensem no bebire na so ye de bebre mu nti ye bekoso nso de ye de abayo ensem na chi na de betofon bi aba na ye de bebe so ntimesrew se obemu kasa fidie no ada na wa subscribe wa share de ama ye na busu na atumi akoso ye kese na bifa me jame kramo Amia Charistic Company Limited in Red Dida School Shukoyibi, Eyo Muhidi Eba Misha no yobia malaria, typhoid, diabetes, or blood pressure, no yabi a typhosoro, and Fedowasi Kikabicha wasi, winning the low Ninjano, at the bonnet, Quajim Penifun Ruby. Now, in Royamabubosu FD, you might have to say a open door to a coffee massy Heba Stosa, or Sa America in Penifun Yamabubosu, if you family done, Kwasi Prince, Macau.